Taranipan Suba Lok Sabha Mikhalgi Phol Laukthokpa Numisida Mikhal Gamari Lainana Akasbani Imphal na Sandokchariba Mikhalgi Khana Nainaba Tabiriba Khwai Punongpu Taram Noksari Ngasigi Khoigi Studio da Expert Oina Kai Khunajariba Ningthoukhongjam Ibungochoubi Executive Editor Manipur Mail Aduga Expert Oina Lengsin Biriba Khogendra Khomdram Editor Sangai Express Manipuri Edition Anibu Taram Noksari Taranipan Suba Lok Sabha Mikhal April ki Taramapan dagi Pangthorakunduna Tangkak Taret Thokna Pangthoklo Matungda Ngasi Mikhal gi phone Laukthokpa hore Mapungoina Mikhal asida NDA BJP na Luchingaga Chatpa NDA Amasung Dol Sing Punsalaga Semba Indian National Democratic Alliance Hairiba Ani asina Mapungoina Hantaki Mikhal asida Thengnabani BJP na rule tauba state tarani thoini aduga congress na rule tauba state marini aduga tai regional party sing aduga alliance oiba state sing leire hojing asi hojik phawda leiriba mikhalgi laukthoriba mikhalgi train sigi matangda akhoi tamo Khogendra Khomdram na mapum khistang thambiraba ingsinjari hoi akhoi gi handaki election vote masing thidri gi momangda wi exit poll mayama leigibase Masayida BJP na lead to by NDA gi 400 haibo adi 450 bu haibo yam song na mai pakane na waina hai adi gi BJP mathandana bhawba 400 gi maya da mai pakani haidana honorable prime minister Sri Amit kanona hoi Narendra Modi na waina haibele oi masi kanogi election gi vote yamna phangnana ba haiba oiramgadra Adu mo oram basu yai. Adu hojik leiba keno sidi film sidi trend sidi yamna khenare. Yamna khena badana tana BJP na 2019 gi parliamentary election 17 parliamentary election da phangi basi 303 ni. BJP ma tomdana halfway mark sidagi langkhatlaga moi mathana government chamber gi thak ho leigri ne ba. Adu hojikti trend sida hojik leisi hoi bi polok to khra yaw khre BJP mai chat adum pa phajana pa ha bi ale kuntran ni phu dai da mai pak khre adu BJP na mai pak pane adigi trend ne leisi speed da lei himji 240 adai muk ne ba aduna mamangi de gi di yam thina handara khre kari no da 60 gi mathak da handare ba lei gi gi Congress ki si mamangi da phangi ba si only 52 seats the ruling queen sang ruling the later bane has a pangre the amtina sok thara 52 ne ado congress is my park bane the leading to bane ado my ladies congress ki 100 size da maina dum lay aduga NDA ga India block ka ni je punna yengmina bada so ladies NDA ki ladies 294 the 293 kind of minus some lay train in a hodong jing hang the India block ki ladies 233 to 34 kind of minus some minor lay aduna hojik lay ba train si the yeng tar boy di India na BJP na lusing ba India and government semi family adum lay kay no the ladies 272 euro the government semang bagi kan music number yo bani na India gi lay ba train 293 ni mastagi 100 da kyam 100 kani amandra government semang matang da di adum India sina government semang bagi thak da lay adu politics hai ja masu amadi lay haina ba ma there is no full stop in politics kaina haibado aduna hojik eno oi ba sina huren kari oi ni haibangam ngak mikup ta hong eba aduna haiju haina yam tai khoi aseng budi khangde adum India block ki mai kai de gi su adigi NDA ki mai kai de gi su atei party mayam je phana na ba khangde chong thok ki na ba khangde mai yam hona ba mayam ma alliance ngak tani na mai hona ba mayam ma di lai hai adu jik lai ba train ji gi hai ta di India gi train ji gi hai ta di NDA na government assembly film de lai na ma lai adu tamoi mo sobi akhoi tamo khoge na hojik ta pi ke bu dai da in BJP na losing ba NDA mamang gi 17 Lok Sabha election da lairam ba moi gi number du dagi khara kumdharaga lae hana hai aduga Congress
aduga mapung oina Indian National Democratic Alliance haiba India jina khitang phibam hanadagi phagalakpagi moong amada laisi masi karamba kari maramdagi oi ganena khanbige tam adule masi factor di yamna lerangudra na khale government se kun poina pairakpagi anti incumbency factor have so amani ihan hana BJP na lakpasi Narendra Modi gi wave ama achauba karam kan lakhi ge habu Congress matam kuina pairakpagi amagi center da lakpasi magi wave ne politics se party amna muk yam haidarak pa magi Narendra Modi gi wave amu lakhiba Narendra Modi gi massive magi crescency haigla aga magi momentum se pick up tawrka sum kumdharakpagi magi decline gi magi matam ama lakpane haidi khoina hojik ubasi mayamna hainabada karigidamukta election si yam sangna karigidamukta thamibnu haibase ngarang Uttar Pradesh ki khanda nainabagi matang da wari sanabada aisi matek ama sum Uttar Pradesh ki matang ta hobune ado it might be true also malak sachuma musi ko Narendra Modi na magi charisma magi pulap magi webs in India se koi na campaign ta ubangambagi opportunity ama phangaka madukana gadra na khanbaduda magi elastic tong sang thang durok matam sida mana campaign ama chalu kanda di social media gi matam ni madudagi connectivity si amna phaba aduna magi election campaign si kana gatra hairaga counterproductive ogibagi factor amsu leina mana hairi ko and plus BJP gi promise mayam adudagi khogi moina yang kana haina di jumla haidi yamna outspoken oiba lot of promises adudagi matang haibase fulfill tarokta younger generation mayam sigi su question mark ama of course nsaigi India gi oiba magi religion gi adugi wave ama nationalism gi ama RSS BJP number ama pudna horubudu new generation ama amuk madu long term dadi madu nation amagi vision nati haibase ama realize torok generation ama yauri ko aduna kan badadi board ama kaba board ama mighty bible said there might be many factors factor yang amani aduga dile akhun handaki election da ugadaba se ai amukti hijack hibane India da election gi matam da hawriba matam sida karigumba India gi sector gi region gi state ki oiba regional oiba campaign ama torok pana traga nungai ta phungdurok pase masina handaki election jin yana na oi se Gujarat lobby ka na haina raiba adagi se Marathi lobby ka na haira iba regionalism gi mami amala within the own party ko national party gi achauba sidai da handak si create sala ibasi uri basi election hek horam daida BJP bu single iba magi foundation gi RSS ki maraktagi leader si karamba leader no with humility madugi mathakta amuk magi transformation da mayamna magi leadership se yamna autocratic oiba adagi one man show gumba collective force oina pudu madugumba si hairak pusu hypet khoigi multiple factors yam na legani aduga ina zum khan badadi yes kuina palakpagi su ani khuna anti incumbency factor have su amani adagi non performance have su amani aduga laibuk thiba amana BJP su magi thingkhang da disaster corona lakhiba adagi magi kano country se economically down oigibako madu amuk revive tawungam daba there might be many factors okay adu ngasai gi khogi mikhal jidai da Manipur gi awang nong problem dam gi langmatam da awang nong problem dam ji ju BJP na hena mapung oina mapangan kanba Assam ge adai Manipur gi Arunachal gi adai alliancing yengaga adum masi mapangan kanba di adum oi aduga Manipur si haukiba sahi ama henbasi akoi gi Manipuri gi punsi rol da yamna achouba khoi gi singnaba ma khoi gi hingbagi punsi rol sida singnabagi achouba sei thieng ama leiba marak sidai da mikhal pangthokpasi akoi sidai da yamna mikhal sidai da tawgadra natraga tawroidra mikhal yawgadra sigi phipam da bawda yamna nainagiba matamni aduga koina khangjarakpada mamangda thoambadi yai aduga Lok Sabha ile mikhal da khoigi hingsa ga khaji yawbasi hantaki mikhal sikha ta oiramgadra haina khanjai koina aina ujar ko matam dati amta thokide aduna Manipur gi mikhal ji yamna Manipur gi miyamna masigi results yamna
ning launa yengba adigi karmaina lakadagi haina yengba result amani adubu ngasi hujikti result ji chawrak pa masak amadi khoi uba phange aduna sigi mikhal gi result se sidaida oiriba train board ki laiba muongji tamo khogena kamaina yengbi bigasi yam chumi hadaki mikhal ji asengbadi election gi schedule ji lakthok tringi gi mamang dagi hongna miyamna schedule di lakthok ni khangba ada election pangthok matam chade manipur leiba film saisida santi hana paraktana election pangthok pasi pamde hana ton ma lup mayamna adegi ton mi mayam yam kan lawi ko lawi adoisu mikhal ji adum schedule de adum lakthok khre manipur gi dum yaure manipur gi akoi gi round tare lak ai thada kan thada na base da first ka second ga yaure ji April 19 ga 26 ga ne ba adu yaure khre adubu miyam se koi manipur gi miyam je angakpadi angakpa mane ba election yauroi adu tawra da tawroi na lawramba mayam se election gi matam se dadi yam thina ka election lob doi no mai onjin gi onjin ba duna bu akoi gi kano sida inner manipur parliamentary constituency sida bot hada bagi sang je 76% adai muk lei oi chingdana kitang de khandai ado Mas adu highway one ga loksa adusu loksa ba khalda oi assembly election gumba adegi local body election gumba dari yam wangai ko 90 yo yawi 80 amathak ngak dane mani adubu india gi oine yam kan da khoi manipur gi yam wangai ba election ji masana khoi manipur gi mi jing yam thawa yawgale adu yawgale adu maso leire ada handak gi election je kari gi no da mayamadi masi election ji yawi da wai khalla kanda yam phajana thadagi base handaki manipur gi da leiriba issue haidare ne hujik thoise last year gi May 3 dagi horaiba issue je masi gi matang sida miyam si yamna nuai taba ko ama lei ming da khoirang khoisau ba laitabong khangdaba saijida chummeba sigi issue ji haurakibasi moi mayamadi yamna national media da international media da degi international national leader mayamadi SD issue ga na pangai da haidi hayaba ago SD issue di natteba ngi irang ji di SD issue ji di adudi som pangai haiba wa ne ba kana wonu khudong cha ba khara long na ba adegi bhab ta da ba na haiba wa ne ba jik lai ba issue ji kano ne chumme ba sidadi khoi government gi mathak sai ji da BJP mathak ta adegi NBN ba kai ta ni ngai te ba illegal immigrant mayam sangchalaga yum khun pangta da tasalaba adi umang kokthokpa popi thaba sigumba thabak se thingbai ji government ni tohom thokpa thabak ne mani thabak ni chaijida kangbu amuna ada ai loina bakti hajaroi ku ki jo kangbu gi loina hajaroi kangbu khara sogaluba kholuba adu toruba uwa ne ba ayiga popi thaba haji pithribi gi oina mi khunai ma gi mang na ba ka do ne ba adi illegal ai namte ya illegal immigrant gi issue are se pithribi bumna ki oina ya da ba ka no ne sigumba mayam ji leiba sida sigumba gi mayok ka thabak torok pa sida irang ma haurakre mi je mi chani hena sire chani je phun mun yengadi pajana thira di official record ta an official oin ta ko mi chahum maya da sira mane ba adagi yang mi lising khompu hena mayum da leiba phangdre ni khun maya ma le tung rabani ngang nahan adum yawani khabar da su yawnari ba Chorchampur gi Khomdram le kai je kuki paite ta dringe da hana le ramma le kai ne ba si pung pak pak khar ga kaise no thokane torami ne ba mori da su dungai sumba je adum leiya ba sigumba isu maraksida kangbu amana isu jibu aran ba mai kai da puna na ba khona ba pithribi gi malem gi miyam sida lan propaganda tawba haidi majority na minority bu lakna bi re adegi kano tawre dharma gi de kan da Christian bu Hindu ga majority mai tai gana ek mang ta hal le moi ma ta otpi re ga na so na ba sigi marak sida bot si pangthorok pani oga sigi issue sida mayam gi miyeng ama le ba kaino da masi BJP na loisan gi na khanta boidi center na loisan gi na khanta boidi ni humi da loisan mangam bani na hai miyam na khanba khale adubu madudi tawdre ba madu tawda basina miyam se hada ki botchi miyam gi wakhanda mase ai makki wakhandi nate BJP ji para ama tabirage kaina khanba adugu mo ma lei oiramgadra adumai na chatlamgadra
ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ 76% ꯌꯧꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ 60ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 5 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ 5ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ 10ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ 95ꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯐꯔꯥꯡꯗ ꯂꯩꯇꯨꯝ ꯊꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯁꯤꯅ 1 ꯂꯥꯈꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗ 1 ꯂꯥꯈꯀ ꯍꯦꯟꯕ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯆꯧꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟꯁꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯇꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯚꯣꯠꯇ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄ ꯚꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯎꯔꯨꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯉꯨꯕꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯐꯨꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯁꯤ 10,000 ꯌꯧꯅ ꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯀꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯩꯅꯅ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯇꯥꯡꯀꯛ 2-3 ꯀꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁ ꯀꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯥꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯣꯏꯗ 10,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ 50-50 ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯕ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯝꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯔꯣꯝ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯨꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯤꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ MLA ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ MLA ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯆꯧꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯒꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯅꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯁꯗꯩꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ BJPꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯜꯂꯒ BJPꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯑꯊꯔꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯚꯣꯠ ꯁꯤ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯒꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯅꯔꯒꯤꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯎꯔꯛꯏꯕ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜꯗ ꯎꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯃꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯖ ꯑ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯈꯣꯝꯃꯒ ꯊꯥꯗꯕ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯚ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅ उगिबा मौंदुसु उद्रे a huge amount of money mayam thadar matungda sakcha hijabasu amata udre handaki manipur da particularly hoigi inner manipur parliamentary constituency da handaki la iba move asidi hoigi vote hoigi right si natraga hoigi purpose exercise torge haibdo madumadi we at the same time handaki elections da sida kanagumba kharana normal democracy की process से अथिंग पी गे हाइदना थोरकपा कांगबु खरसु याउगी से अखोगी बुट कैप्चरिंग तौगुम को मदुदा कोइना हाइगी बसे मखोइसु नोमा इलेक्टोरल प्रोसेस से यारको मतमदा इंखलाब चारोब कांदा ये हन्ना येंब कांदा दि मसी डेमोक्रेसी की अचौबा अखोगी ऑब्स्टिकल अमने से रियलाइज तौरकने हाइबदो अदुगा हुजिक कांग्रेस की हंदक लाइबा ट्रेंड सिदी people की wakandadi aina sum khanjabadadi both outer manipur ga inner manipur ga handaki la iba resurgence sidi government na handaki 1 year almost sahi amani ko masidigi sidai the both political party center su state su chap manaba ani pai base asida karimata effective oigidabase makhogi frustration makhogi ningba kaiba amadi government da thajaba haibado adu ama mangkhibagi reflection amsu soina oramudra ina khale it got translated into vote ko vote hadara go ina koi ja khogen su haigiba aina kano to matam sei da manipur gi handaki election si sengna haragadi people na yumdagi thora aga thadaba vote asin haina kuina lobu yai hanadi campaign torambane aduna pure democracy की मरक सिदा होजिक तामो खोगेना जो हाइबिगेबा अखोगी कांग्रेस की मिरेप अनि सी काबगी फिबम द लैरे हैदना फंगदो पिरे दुना अखोगी पावमी खेत्रिमियुम गंगा होजिक कांग्रेस बाबन द लैरे दुना कांग्रेस बाबन दगी करी करी लैरिगे से पावसी अंतंग तासी गंगा लाइन द लैरब्रो ओ लैजरे सा अगेन लैजरे बिसी इम्फाल दी कांग्रेस भवन दली अदो हेलो ताबिदी को हेलो 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 ओ गंगा हुजिक से कांग्रेस भवन द लैबिरे हौजे कोइना लैजरे कांग्रेस भवन दली अदो कांग्रेस भवन द हुजिक करी फिबम द लैरि दो मते कम ता हाइबियु हौजे पार्लियामेंटरी सीट अनिमक्ता कांग्रेस याम साउना माय पाकपगी हाजब लैरबनिना कांग्रेस ऑफिसर से मी मैम बिंदुना याम हराउ तयाम लैनरी अतोप केंद्र सिंदगी लाको मियाम कांग्रेस दल की अतोप कांग्रेस को सपोर्ट तौबा नुसिबा मी मैमना दल की ऑफिस हौजे मी मैम लैरिसा हौजे अखोगी नाक्ता एमपीसीसी की प्रेसिडेंट थार पेशाम मेगा चंद्र सु लैरे आई थार्ड फोन सिनाजगे सा होय याम नुंगाइजरे हेलो हेलो कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कांग्रेस प्रेसिडेंट जोइना तरामनोक्तरी कांग्रेस प्रेसिडेंट नमा ओइना लैबिरिङै मतम सिदैदा यामना चावना कांग्रेस की मिरेप अनिमक आउटर सु इनर सु अनिमक से माइ पाकपगी फिबम द लैबसिदैदा पुंगनिंग दा फावबी बखसितंग फोंदोक पियो होय आइना हानबदा हंदकी औकी इलेक्शन सिदा मियामना कांग्रेस पार्टी बु थाजबिदुना अमसु हंदकी ngasi huji haidoiba election sida yamna chauna mangjin thaduna inner parliamentary constituency amasung outer parliamentary constituency ani makta yamna chauna henduna mangjin thaduna chapasida manipur da lebiriba parja section khudi makta कांग्रेस पार्टी की माइके जगे अमसुं
India Bloc ki Michael Deji Miam Punamakta Tagachaba Arauti Amba Pundokseri Manipur ahoy takpiyo Loina Handaki Sugamna Waba Miku Fasida Tanja Sida Manipurgi Tandu Laitaba Iram Kudimakta Waba King Laiba Maharlinski Awaba Maraksida Miamna Apava Mikan Amasu Landamasita Santi Handalaki Wakalonda Miamna Congress support of the process. Ampumapu Hagatava Amsu Maitava Pondokari, democratic rights, Masamasagi Hatching, Maram San Sinaduna. Sigumba Amukta talked of Ibi Ekoi opposition dasu labor timing koi Ekoi Aduva Parliament election da Lak Ama Gimaya Amadi Lak Hena Hena Mangin Taraga Satpusi political Itihasta Ahan Bowin Tui Aduna Namkai Latana Harava Musumiam Paga Punomapu Hagatava Manipur Pradesh Congress Committee Mount Sinjaraga Hagatava Pundokari. Hoi Miamna Congress ta Thazaba Thambiraga Congress Dol Amasung Congress na Thagat Pirba Mirep Singh da Thazaba Thambiraga Miamgi vote Miamna Pibire Aduna Miamna Thambiriba Thazaba si Manghan Bidana Congress na Thabak Tawrakani Haibagi Thazaba du Miamna Thambiram Gani na Asa Tawzai Ai Thagat Chari Hojikta line da अखोगी MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रगा माना कांग्रेस माना प्रेसिडेंट ओइरिंगे दुगा कांग्रेस ना माइ पाक पसिकी नुंगाइबो वाफम खरा फोंदोकपिरे मखा चथजरक पोइना तामो अखोगी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की यामना खन्नगिबो पोसी डिस्ट्रिक्ट वाइज ओइना येंगबो मतम सिदैदा वोटिंग बिहेवियर की लाख मतम सिदैदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबान बिष्णुपुर सिगी सिदैदा अखोगी तामो खितंग कुपथना येंगा कांसिदैदा तामो खोगेन खरे हेना डिस्ट्रिक्ट सिंगसिदैदा होजिकी वोटिंग मोंगजे कमाइना का अहोंबगा लेब्रा डिस्ट्रिक्ट वाइज की ओइना येंबा यागद्रा नत्रगा अर्बन रूरल सेमी अर्बन काइना सुगुम्बा सिदैदा अमु खितंग कुपथना येंगा कांदा सुमाइना कादि अखोइना कनो लैगद्रा होय मसे यादी है डिस्ट्रिक्ट वाइज येंगाजु याय अदि अर्बन सेमी अर्बन अदि rural gaina matro yeng su yai tawdo bo khoina dak seji da dak di yeng ba yari se BJP ade gi MLA mayam leiba ade gi BJP sogot pa MLA mayam ju leiba si mayam ji leiba magi assembly constituency mayam ji da khar khak na tana ayam ba pham ji da congress na yam chong chong na mai pa koi kari haidare koi Bishnupur assembly constituency taruk leini Sigi Taruk Sajida, Mayam Kanavadi, a candidate or a BJP candidate or a Magi district never. Mashida Bochi, I'm on a Pangadra and a Kanman never. The Wudabu Bishanpur line Haidar in it, Didim Lambize, Tiny the Congress Kid on Krati Kali. I don't know tiny one. And the Hojikti, the Adukale Harazu, Wamasuleva, Murum the Lepa. अखोई थौमावजम चावा हुजिकी कैंडिडेट ओइबिरिबा बसंतगी अपोकपजे माने लेखिबा मतमदजु अदुम कनोसी अखोई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बोसे साउ साउना अदुम फंगी हेबो अदुना हदकि दिजदे खेनबा मना मदु ओइद्रेबा मोइरांगासी हेक्ता कांग्रेसना हेक्ता यामना फंगरेबा अदगी होय नमोल लेवल दि मागिनी अदु खरा माने हेंदले अदु याम एक्सपेक्ट तोबो अदु हेलिजी Didim line on the lady by assembly constituency Taruk Bishnupur Taruk Sajida listening any digi hen de BJP na helize Congress Pazana Pangreva Adegi Imphal East Oigera Imphal West Oigera the destruction to Tori Monge assembly constituency Kakak Natana Atayma Pamji the day Congress is also on a pangeva and the hen of pangeva BJP candidate labor BJP candidate BJP MLA minister Mapam the Bova Congress Hele Helaga
ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯖꯔꯣꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯍꯤ 35 ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯚꯣꯠꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ इलेक्शन का पार्लियामेंट्री इलेक्शन का कोई मणिपुर से तो थाने होने क्या ना बजे तो लाए हादी कॉन्शियस वोटिंग से लेगदर ले रोइदरा हाइबदुगी खंदे असेंबली इलेक्शन ददी तमगम जानते अदुना अदुमाइना ले हैदा तम इमुचोबी अखोई हजिकी अनी से काबगी फिबम द लेरे का अदुगा सिगी स्टेदा मणिपुर की सु अचौबा इशू लेरी सिंग तम अनी की अखोई अचौबा मणिपुर मियाम से चिंगबो ओइरो तमगो ओइरो सिगी अचौबा इशू मयाम लेरी सिदैदा अखोई अनौना कारकदोरिबा अखोई एमपी सिंग से सिना मोइगी रोल से करी लेगदगी मोइना करी तौरक्पा यागदगी कायना सिगी ददी तमो करी कमाइना सि कमेंट कमाइ पिनिंग मसी से बहुत थी हेक हौगलकपदा लेकायद नत्रगा व्हाट्सएप ग्रुप त मीडिया दा उनगिबसी ट्रेन से हंदक्ति आईएनसी ना खरा लिंगना लई हाइबसी याम ngana उग्रे अदुदा अहलमन सिंगना हाइबसी यान हाना बीजेपी की मणिपुर दा लईखिबा चही मंगा मखोगी सेलिब्रेशन मदुदगी अमुक मतेक अमा अमुक इरांग थोक्त्रिंगागी लईबदा अखोगी गवर्नमेंट की एरोगेंस अमा यामना उइना हाइगिबको अदोय तारगदी होजिक कारिबा अनि नत्रगा होजिक कारिबा पॉलिटिकल पार्टी सिना उगदबसे यान हानबदा पब्लिक सर्विस साइसाना उगदबने नोनजबा अदुगा अखोगी लमचत साजत बिहेवियर हाइबसे यामना मरु ओइना खले ख्वाइदगी मरु ओइबा थौदांग होजिक कारिबा कैंडिडेट कारगदी इंडिया की पार्लियामेंट दा नतना डिफरेंट प्लेटफॉर्म दा मणिपुर दा लैरिबा इशू असे चुमना ममुद चुना रिप्रेजेंट तौबा अमा वारी बसी करिनो हाइबसे मसी रिफ्लेक्ट तौबा अमा अचौबा थौदांग अमा ले मदुगी मथक्ता हौजिक इट इज नॉट फॉर देम टू सेलिब्रेट हाइबसे हौजिक अखोइना कांग्रेस की कैंडिडेट अनिना असी हौजिक अखोइगी आउटर दना अखोइगी एल्फ्रेड को अदु इनर दना प्रोफेसर बिमोल न कारिबसे हौजिक अखोइगी लंबी द लांग मखोटपसे यस भोट काबगी नुंगाइबा याय हरावबा याय अदुगा मखोइबो सौगत पीरिबा मणिपुर की पीपल सिना ngasi हरावबगी सि लोरबा मतुंगदा यू हैव अ लार्जर टास्क यामना चाउख्रबा हरकुलियन टास्क मयाम लेरी मणिपुर शुड कम बैक टू नॉर्मल से मदुगी मतुंगदा मखोइना करम रोल लौरगा मणिपुर सि चाउखटबगी खोंथांगदा सोथावरबा मयाम से अमुकन फुल थ्रोटल द स्पीड द कमाइना पुगदबा हाबिसे मखोइ अचौबा थौदांग अमा लेरी अदुना पॉलिटिकल पार्टी अमना ngasi पार्लियामेंट नत्रगा हयेंग मीडिया दा लाखा मतमदा मणिपुर की हाला मांग रबलन मणिपुर दा खोगी पीपल की खोगी इंडिया की पॉपुलेशन सिना थाजदना चही म इरांग तौसे असिदा मखोइदा लरिबा मखोई लेंजुमदा लरिबा मखोई कोकता लरिबा थौदांग से करिनो हाइबसे खोगी ने ना ताना इंधरबा मतुंगदा खोगी एल्फ्रेड अमदी प्रोफेसर बिमोल न खंगदबसे दे शुड बी वेरी हम्बल अदुगा करिगिदमक्ता प्रजाना मखोइसे थागलिबनो हाइबसे अदुगा प्रजा की हुजिक मणिपुर की इलेक्टोरेट ना हाइबसे हुजिक एल्फ्रेड अमदी प्रोफेसर बिमोल से दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ मणिपुर नखोइ पॉलिटिकल पार्टी नते हुजिकती आई कांग्रेस तगी काबनी हाइबदा मसी काबने अदुबु मसी मणिपुर की पीपल न कहलकने हाइबसे इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आइना हाइजबदी हंदक की मणिपुर की इलेक्शन से असिदी पार्टी ओइना नत्रगा अमा ओइना ओइग्रगसु
tungman extraordinary situation ne andaki Manipur gi election se ko people na thora iba wari ba mayam punna maksi gi thora matungda makhoi da pidi ba thogdang ase hanjan magi da makta chenbi riba mayam aduga vote khombi riba mayam natraga laiba ihau sei sida candidate ani hojik successful orabasina khangada base Manipur gi praja gi damakta makhoi asina mihut silli haibase irrespective of their community irrespective of their political party Manipur haibase karma mongda India gi platform da represent togoda bani haibase that is one responsibility that should bear on their shoulder the mind no dei tamo matamju leisilaktre hojik tamona haibiri dugi makha samda jaraga koi gi lok sabha da leiduisi koi gi 545 ni 43 the election ta one nomination ani ma nominee ani amaga adu leigadoi ni adu deida la ibu wafam jina hojiki haizamoi gi responsibility mayam leire adu India gi ngasai gi politics si deida magi polity da leiri sidi majoritarian politics ama adum leibanina akhoi gi Manipur dagi se chum MP ani khaktani aduna ani jina akhoi gi si adum hanadagi ju hangduna lakbo wahangni aduga pakhumdi phangdri wahangabani ada yam tena tamo khogen ani makta expert ani makta tamo mo chobim sung tamo khogen in thamjani se sigi sidaida akhoi gi pikraba ani sina khoina kaya yamna kari tawba yakadage haibasida tamo gi mot kari lege masigi se ai tena gi hoi hojik se congress se government ji NDA gi semgi bi ai adubu Congress na lusing ba India block se sakti leba oidori masing yam dori ba sina Manipur gi MP ani sina parliament ki debate ta any discussion da eta moi jina hematam lorani yam lorani ga ji madumadi khitang oi ba khara wat kan ba ada hana sune dum lei dune hana leramba da koi BJP lit government da su yoram ba MP ani ngang na ba matam phangde ya de ko te haibele adu ba inside da thango like MP oi ba je only parliament khakta da manung du khakta ngang ni adu tawni haibadi leite ba outside the parliament yam taw yam mayam leba mayam se lobby to wi ai ama to wi mayam yam lady ba adugumba thabak tu ne ba aga moi ani na congress ta gi ani kagre haraga Manipur gi issue mayam je hayeng ta lore ne habdi leite ba adubu moina puxial sengna Manipur gi issue sing je not only inside the parliament outside the zoo masi pukhatlaga Manipur gi yai phana hona badu ne mayam na asa tawri maduni madu toroktra boidi moi jo hana gi duga mahadum tadoi ne ba madu torokani haibagi asa dum mali miyam na vote pi je andakte yamna chauna margin hena ka bi mong de lei je adugumba mayam gi expectation asa duna mali madu nga thabak torok paduni khoina pami je BJP na kagera Congress na kagera CPI kagera kaning ba kazno ba to wadabu miyam gi thabak torok paduni miyam na pamna je na imai tham jan tamai mo sawi am te takna minute amagumba da hojiki Alfred C Manipur gi assembly da magi yamna articulate oiba aduga magi participation se khoi media na yamna phajana ure madugi mathakta Alfred C as a very young person magi energy aduga hojik magi akoina hana mate khara matam khara ugi budu so I think hojik khogi oja khogena hagi ba not only inside the parliament ko mapan da sumadu to rakadra ina khoisi people na expect the way maduga Professor Bimol so masu prolific writer haidi magi kalam akhoi padana khotna magi wakhanji khange and also a prolific speaker haidi Jain University ki professor am oi bhai base magi chai koi in work pagi experience national level gi international level gi issue mayam se da punna participate aro kadra na su khale aduga only Manipur gi issue da nate khoi gi Manipur gi akhona Manipur gi kari ba MP ani se Manipur gi issue da nate every single subject debate yaw ngamba sports hoigera culture hoigera nuclear hoigera Manipur dagi MP ani chali base fire brand ni hai base asigi responsibility se I think mukhoi ngamgra ina ai maduri thaje aduna expert anina pibiriba morsing tajara mutungda akoina samam to wayaba haiba tare aina sum khanjabadadi animaksi laibaki damakta responsibility ama laururo haidana thare miyamna sinare aduna lakadoriba chahi manga sidadi miyamna thajaraga piriba mongonda pibiriba aduga miyamna tawro hariba thabak sing asi soidana mai pakna tawrakpara natraga tawraktabra haibadudi miyamna ngairaga khawrangna ngairaga leiribo wafam amani haina thamjaningi aduna ngasigi Akashbani Imphal da sandokchariba 19 suba Lok Sabha
ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯖꯝ Ibungochoubi Executive Editor Manipur Mail amasung expert oina rengsinbikiba Khogendra Khomdram Editor Sangai Express Manipuri Edition animapu thagat pa phongdoksari